ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, ин барномаи иттилоотии ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи даъват намудани ҷаласаи якуми якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум. мутобиқи моддаи 52 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаи 9 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. ҷаласаи якуми якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон 16 декабри соли 2025 соати 10 дар шаҳри Душанбе даъват карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 26 ноябри соли 2025. 26 ноябри соли 2025 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар ҷаласаи навбатии шӯрои амнияти дастҷамъӣ созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ вориди шаҳри Бишкеки ҷумҳурии Қирғизистон шуданд. 26 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар ҷаласаи навбатии шӯрои амнияти дастҷамъӣ созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ вориди шаҳри Бишкеки ҷумҳурии Қирғизистон шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Бишкек сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сарвазири ҷумҳурии Қирғизистон Адилбек Касималиев ва дигар намояндагони воломақоми ин кишвар истиқбол гирифтанд. ҳамчунин ба хотири пазироии самимии меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби аҳли ҳунари кишвари дӯст барномаи дилнишини фарҳангӣ пешкаш карда шуд. дар баробари рушду нумӯи соҳаи энергетика дар мамлакат дигар соҳаҳои хоҷагии халқ низ рушд меёбад. шумораи аҳолӣ меафзояд ки албатта ин ҳама талаботро бо барқ сол то сол зиёд мегардонад. тибқи нишондиҳандаҳои оморӣ шумораи аҳолии Тоҷикистон зиёда аз 10.5 миллион буда беш аз 65% афзоиш ёфтааст. садҳо ҳазор оилаҳои нав барпо гашта дар шаҳру деҳоти мамлакат миллионҳо метри мураббаъ манзил сохта ба истифода дода шудааст. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. манбаи асосии истеҳсоли нерӯи барқ дар Тоҷикистон оби дарёҳои кӯҳӣ буда, аз ҳамин хотир ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ ба ташаккули оби дарёҳо вобастагии мустақим дорад. аз ҷониби дигар ҳаҷми оби дарёҳо ба шароити обу ҳаво, хушксолӣ, тағйирёбии иқлим ва дигар омилҳои табиӣ алоқаманд мебошад ки имконияти амалии пешгӯии онҳо душвор аст. бо фарорасии мавсими тирамоҳу зимистон ва сол ба сол зиёд шудани талаботи аҳолӣ ва соҳаҳои иҷтимоӣ иқтисодии мамлакат норасоии мавсими нерӯи барқ ба миён меояд ки андешидани тадбирҳои иловагиро дар самти истифодаи сарфакоронаи захираҳои энергетикӣ тақозо мекунад. таи солҳои охир таҳлил кунем дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам шумораи аҳолӣ ва ҳам шумораи корхонаҳои саноатию истеҳсолӣ объектҳои иҷтимоӣ давра ба давра
زیاد شده ایستادند. وقتی که انشاءات‌ها زیاد میشوند، کارخانه‌های مؤسسه‌ها زیاد میشوند، طلبات به نیروی برق زیاد میشود. بنابر همین هر یک اهالی تاجیکستان امروز وظیفه‌دار است که در سمت ثمراناک و مقصدناک استفاده بردن قوای برق در جمهوری تاجیکستان سهم خود را گذارد. هر یک شهروند را ضرور است در جای کار و منزل‌های استقامتی از نیروی برق صرفه‌کارانه و عاقلانه استفاده برد و برای در موسم زمستان هرچی بیشتر با برق تامین شدن کشور سهم گذارد. صرفه‌کارانه استفاده بردن نیروی برق در این شب و روز به معنای کفالت رشد اقتصادی، تامین نیکوحالی مردم، آبادی وطن، زندگی شایسته هر یک خاندان کشور، صنعت کنونی با صورت مملکت، تأسیس ده‌ها کارخانه خرد و بزرگ صنعتی و هزارها جایهای نوی کاری است. مردم تاجیکستان آداب استفاده نیروی برق را رعایت کنند تا اینکه برای بودجه عائله آنها، برای بودجه دولت، برای بهتر شدن کار کارخانه و تشکیلات، برای زیاد شدن امکانیت‌های استحصالی، برای بهتر شدن تمام نشاندهنده‌های اقتصادی ما مساعدت نماید. فرهنگ استفاده برای نیروی برق برای خود عائله یکم فایده خود را میرساند، چون که در خراجات زیادتی که در قوای برق میکنند میتوانند برای بهتر شدن سطح زندگی خودشون استفاده برند. دیگرش این که امکانیت میدهد نیروی برقی که ما در داخل بیهوده خرج نمیکنیم در کارخانه تشکیلات های خود استفاده بریم. این از همه جهت برای مهیا کردن جایهای کاری، بهتر کردن شرایط زندگی ما مساعدت می نماید. با مقصد تامینات بهتر اهالی با قوای برق و استفاده همه‌جانبه اسباب و انجام و تجهیزات صرف کننده قوای برق، تاجیکستان چند سال مقدم به استفاده چراغک‌های کم مصرف برقی گذشت. استفاده کردن از لامپ‌های کم خرج برقی به بودجه خانواده فایده می‌آورد. در نتیجه رشد اقتصادی ملی در برابر لامپ‌های کم مصرف برقی به تاجیکستان دیگر واسطه و تجهیزات کم خرج برقی وارد گشتند که هنگام استفاده از آنها ما می‌توانیم به مراتب قوای برق را صرف نموده هم به بودجه عائله و هم به بودجه دولت فایده بیاریم. در مثال کارخانه صنعتی برای پیشگیری تلفات انرژی برق، در کارخانه‌ای که محرک‌های اسینخرونی استفاده می‌برند و این کارخانه دستور داده می‌شود که دستگاه تجهیزات برقی جبران کننده توانایی غیر فعال نصب نمایند. در کارخانه‌ای که دستگاه استفاده انرژی ریاکتیوی زیاد می باشد، نصب نمودن دستگاه‌های جبران کننده باعث تا 4.5% کم نمودن تلفات را مساعدت می نماید. صرفه‌کارانه و ثمراناک استفاده بردن انرژی برق از جانب مشتریان، رسیدن به یکی از هدف‌های ملی کشور، این صنعت کنونی با صورت کشور مساعدت نموده، از طرف دیگر با غنی گرداندن بودجه عائله مساعدت می نماید. در مثال یک عائله بر عوض این یک لامپه تصفن 5 لامپه کم مصرف استفاده بردن ممکن که این بودجه عائله را تا 5 مرتبه غنی گردانده میتوانند. در این شب و روزها استفاده صرفه‌کارانه و با مسئولیت و دلسوزانه نیروی برق یکی از راه‌های پس کردن تلفات برق به حساب رفته. این عامل در تامین مؤسسه‌های ساحه تندرستی و معارف، کارگاه و کارخانه‌های صنعتی و اهالی مملکت با برق نقش کلیدی دارد. استفاده مقصدناک نیروی برق یکی از مسائل مهم و استراتژی دولت به حساب رفته، از هر یک شهروند مناسبت جدی و غمخوارانه را تقاضا می‌کند. امروز اهالی تاجیکستان باید از همون واسطه‌های کم مصرف قوای برق استفاده برند. اکثریت کشورها با پانل‌های آفتابی رو آوردگی هستند و تاجیکستان که کشور آفتابی است، قریب 300 روز آفتابی داریم. ما پانل‌های آفتابی استفاده برند، از جمله در دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان تطبیق می‌شود و یک قسمتی نیروی برق که امروز در دانشگاه استفاده برده می‌شود از حساب این پانل‌های آفتابی هستند. بنابراین اهالی تاجیکستان هم می‌توانند که به واسطه از پانل‌های آفتابی نیز استفاده برند. در سمت ثمراناک و مقصدناک استفاده بردن قوای برق سهم خود را گذارند. آن قوای برقی که استفاده برده می‌شود باید شفاف باشد. امروز می‌بینیم که بعضی نفران
қувваи барқро ба тариқи дузӣ истифода мебаранд ва ҳангоми санҷишҳо ин чи ошкор карда мешавад. Дар сарфакорона истифода бурдани қувваи барқ бояд бевосита саҳмгузор бошед. нерӯи барқро дилсӯзонаву самаранок, сарфакорона ва бо эҳсоси баланди шаҳрвандиву миллатдӯстӣ истифода баред, зеро дар ин шабу рӯзҳо ҳама ба нерӯи барқ эҳтиёҷ доранд. соли ҷорӣ ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ва кодекси ҳукмронокии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон тағйиротҳо дар самти ғайриқонунӣ ва ғайримақсаднок истифода кардани энергияи барқ тағйирот ворид гардид, ки барои ба чунин кирдорҳо даст задан ҷавобгарӣ ба муҳлати то 10 сол аз озодӣ маҳрум намудан пешбинӣ гардид. аз ҷониби агентӣ дар давоми 10 моҳи соли ҷорӣ зиёда аз 2000 ҳолатҳои ғайриқонунӣ ва ғайримақсаднок истифода бурдани энергияи барқ ошкор гардид, ки зарари расонидаи он дар ҳаҷми зиёда аз 134 миллион киловаттсоат ва ба маблағи 158 миллион сомониро дар бар мегирад. дар натиҷаи муоинаҳои техникӣ зиёда аз 3000 протоколҳои ҳукмронокии маъмурӣ нисбати ғайримақсаднок истифода бурдани истифодабарандагон парвандаҳои ҳукмронокии маъмурӣ тартиб дода шуд, ки маблағи ин парвандаҳо зиёда аз 1 миллиону 400 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. Якумаш ки фарҳанги истифодаи барқ бояд ки дар оила аз хурдӣ то аъзои оилаи синни солашон бузург ҷорӣ карда шавад. Яъне ки ҳар яки онҳо фаҳманд, ки ман аз хона баромадам, бояд ки нерӯи барқа хомӯш кунам. Як одат шавад дар кору рӯзгори ҳаррӯзаи ман. кӯшиш кунем дар хонаҳо аз нерӯи барқи алтернативӣ тавассути офтоб ва дигар воситаҳо истифода барем. ин ҳам як тарзи хуби кӯмак расонидан ба низоми ягонаи барқтаъминкунӣ дар мамлакат мебошад. нерӯи барқ омили калидии пешрафту тараққиёт маҳсуб меёбад. барои таъмини пурраи мамлакат бо нерӯи барқ дар фасли тирамоҳу зимистон аз як тараф бунёд ва таъмиру навсозии нерӯгоҳҳои барқи обӣ бошад, аз ҷониби дигар оқилонаву сарфакорона истифодаи нерӯи барқ нақши бузург дорад. ҷиҳати истифодаи сарфакоронии нерӯи барқ, коҳиши талафот, пешгирӣ аз қонунвайронкуниҳо ҳангоми истифодабарии нерӯи барқ аз тарафи кормандони прокуратураи вилояти Суғд бо аҳолӣ, кормандони идораи беҳдошти замин ва обёрӣ, саҳмдорони хоҷагоҳии кишоварзии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд мулоқоту вохӯриҳо доир карда шуд. ضمن ملاقات با ساکنان جماعت دیهاتی دادابای خلمتوی ناحیه باباجان غفورов با خواجگی‌های کشاورزی تاکید گردید که سال به سال با تقویت کارهای آبادانی سازندگی تشکیل کارخانه‌های نو استحصالی طلبات به نیروی برق زیاد می‌گردد. گفته شد که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان بهر تامین ساکنان با نیروی برق تدبیرهای مهم عملی شده. با تجدید 6 اگریگات نیروگاه برقی آبی قیراقم اقتدار استحصالی 60 مگاوات زیاد گردید و همچنین کارها بهر بنیاد لایحه ساختمان نیروگاه آفتابی در ناحیه اشت و ناحیه جیهون آغاز بخشیده شد که آینده با مورد استفاده قرار دادن اقتدار انرژتیکی افزایش یافته، تامین اهالی کارخانه‌های صنعتی با نیروی برق بهتر می‌گردد. از 15 نوامبر تا 15 مارس موسم زمستان گذرانی می باشد. در همین دوره صرفه‌کارانه استفاده بردن برق به حد یک درجه رول اساسی می باشد. در این جاده همین روز واخوری با نمایندگان پروکراتوری ولایتی برگزار گردید. در جماعت مدنیت صرفه‌کارانه استفاده بردن برق را به مردم فهمانده گذاشتند. در جماعت دیهاتی اونجای ناحیه باباجان غفورов نیز از جانب کارمندان پروکراتوری ولایت سوغد جهت استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق از جانب استفاده برندگان پرداخت سریوقتی مبلغ استفاده فهمانیدن ماهیت وارد نمودن تغییرات به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان واخوری با ساکنان کشاورزان دایر کرده شد. گفته شد که در فصل سرما طلبات به نیروی برق زیاد می‌گردد و از این لحاظ ثمرناک و صرفه‌کارانه استفاده بردن نیروی برق برای بودجه عائله‌ها نیز منفعت می‌آورد. در رفت کارهای فهماندهی صحبت و واخوری‌ها با کارمندان کسب و کار گوناگون، راهبران تشکیلات و کارخانه‌های دولتی خصوصی ماهیت استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق رعایت طلبات قانون فهمانیده شده، همزمان با 470,000 عائله از 18 شهر و ناحیه ولایت سوغد ورقه اطلاعاتی دایر به استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق دسترس کرده شده است. در نتیجه کارهای نظارتی و فهماندهی کارمندان پروکراتوری ولایت سوغد دوام 10 ماه سال روان 110 میلیون و 403,202 سامانه مبلغ برق استفاده شده و پرداخت نگردیده قرض از طرف تشکیلات اداره و کارخانه‌های صنعتی حدود ولایت پرداخت کرده شده. حالا کارهای فهماندهی باز ادامه دارند.
ҷиҳати расидан ба истиқлолияти энергетикӣ ва таъмини аҳолӣ бо нерӯи барқ бунёду навсозии нерӯгоҳҳои барқию офтобӣ дар қаламрави вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон вусъати тоза доранд. Дар ин замина сохтмони боз як нерӯгоҳи офтобӣ бо истифода аз манбаъҳои алтернативӣ бо иқтидори умумӣ 3 мегаватт дар деҳаи рожи ноҳияи Шуғнон ҷараён дорад. аз мавзеъ бунёди нерӯгоҳи офтобӣ Моҳираи Тоҳир гузориш медиҳад. инҷо мавзеъ лали деҳаи рожи ҷамоати деҳоти сӯчони ноҳияи Шуғнон мебошад. дар инҷо сохмони нерӯгоҳи офтобӣ бо маром ҷараён дорад. сохмони нерӯгоҳи офтобӣ дар ин мавзеъ аз моҳи июни соли 2025 оғоз ёфта, айни ҳол 60% корҳои сохмонӣ дар ин мавзеъ ба анҷом расонида шуданд. ин мавзеъ дар баландии 2600 метр ҳаст. сатҳи бар ҷойгир буда барои сохмони нерӯгоҳи офтобӣ хеле мусоид мебошад. итминон меравад ки бо бунёд гардидани чунин нерӯгоҳи офтобӣ дар ин мавзеъ, яъне дастрасии сокинони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба барқ бозам беҳтар мегардад. ҷиҳати расидан ба яке аз ҳадафҳои калидии ҳукумати кишвар таъмини истиқлолияти энергетикӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бунёду аз навсозии нерӯгоҳҳои барқию офтобӣ идома доранд. сохмони нерӯгоҳи офтобии деҳаи рожи ноҳияи Шуғнон бо насби аккумуляторҳои захиравӣ бо тавонои 500 киловатт-соат идома ёфта, айни ҳол 60% корҳои сохмонӣ дар бунёди ин нерӯгоҳ анҷом ёфтанд. дар соли 2020 инҷониб дар баробари сохтмони иншоотҳои обӣ, яъне нерӯгоҳи алтернативии офтобӣ ва бодӣ баро монда шудааст. мо июни соли равон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вақти ташрифи навбатӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар деҳаи роҷи ҷамоати сӯчони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба таври маҷозӣ аз тарафи роҳбари мамлакат санги асос нерӯгоҳи офтобӣ гузошта шуд ва аз ҳамон рӯз сохтмони нерӯгоҳи офтобӣ бо иқтидори 3 мегаватт дар баландии 2600 метр аз сатҳи бар дар масоҳати 3 гектар сохтмон оғоз гардид. корҳои сохмонӣ дар нерӯгоҳ аз моҳи июни соли 2025 оғоз гардида 4752 панел бо иқтидори 3 мегаватт дар он насбу васл карда мешаванд. дар ин сохмон кор ба таври шабонарӯзӣ ба роҳ монда шуда 60 нафар сохмончон ба насбу васли панелҳо ва дигар корҳои сохмонӣ машғул ҳастанд. пудрачии сохмон ҷамъияти савумии кушодаи Тоҷик гидроэлектромонтаж буда, сохмони он дар доираи ҳамкории ҳукумати Корея ба роҳ гузошта шудааст. феълан техникаи лозима аз қабили экскаваторҳо, мошинҳои боркаш, боркунаки фронталӣ ва дигар механизми ёрирасон омодаи кор буда, итминон меравад то нимаи аввали соли 2026 нерӯгоҳ мавриди баҳрабардорӣ қарор хоҳад гирифт. бояд гуфт ки пас аз анҷоми бунёди ин нерӯгоҳ имкон пайдо мешавад ки он ба иқтидори умумии истеҳсолии ширкати Помир Энерҷи пайваст шуда, ҳангоми камшавии об метавонад таъминоти барқро дар ҳудуди вилоят ба танзим дарорад. пешбурди рӯзгори сокинони ноҳияи дӯстӣ аз соҳаи кишоварзӣ вобастагӣ зиёд дорад. дар ин самт бо мақсади ба даст овардани ҳосили баланд ва захиракунии маҳсулот барои 2 сол тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. сокинони ноҳия маҳсулоти гуногуни кишоварзиро ба миқдори кофӣ захира карданд ки баҳри бемушкилӣ сипарӣ намудани фасли сардиҳо мусоидат менамояд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. дар ноҳияи дӯстӣ сокинону кишоварзон дар баробари истифодаи мақсадноки заминҳои васеъи корам ҳамзамон қидаҳои назди ҳавлигиро пурсамар истифода карда аз он дар чанд марҳила ҳосили фаровон ба даст меоранд. низора асламзода, сокини ҷамоати шаҳраки ҷиликули ноҳияи дӯстӣ, соли ҷорӣ дар масоҳати 8 сотиқ замини назди ҳавлигӣ якчанд номгӯи зироату сабзавотро киш намуда, дар баробари қонеъ намудани эҳтиёҷоти оила ҳамзамон аз ҳосили он анвои гуногуни обмева ва дигар хӯришҳоро омода ва захира намудааст. ҳар масола ай маҳсулоти тар тозаи ами ҳавлӣ худмон ҳар 100 банка ҳар хел захира мекунем, бод мевагиёи қоқ мекунем, ҳар лӯбиё ва ҳам чизе ки дар зиндагӣ дар хоҷагимон мешавад ай ҳамаш мехӯрем, мондагиша захира мекунем барои зимистон. захира кардани маҳсулоти ғизоӣ барои 2 сол яке аз роҳҳои муҳимтарини таъмини амнияти озуқаворӣ дар ҳар оила ба ҳисоб рафта, ин имкон медиҳад ки дар фасли зимистон вобастагии хонадон ба бозор кам гардад. тайёрӣ ба фасли зимистон ва захира намудани маҳсулотҳои ғизоӣ яке аз масъулиятҳои муҳими ҳар як оила ба шумор меравад. мо ҳамарӯза кормандони масъули бахши кор бо занон дар якҷоягӣ бо намояндагони
نمایندگان جماعت‌های شهرک و دهات در هر یک دهه و اهالی هنگام گذراندن صحبت واخوری‌ها برای ذخیره نمودن از محصولات‌های غذایی برای 2 سال همروزه صحبت واخوری و کارهای فرماندهی می‌گذرانیم. همزمان در برابر محصولات کشاورزی ساکنان ناحیه دوستی موادهای سوخت و دیگر احتیاجات روزگار را به طور ضروری ذخیره می‌نمایند که این تدبیر برای گذراندن فصل سردی‌ها نقشی مهم می‌بازد. سعیدشاه اشورعلی‌زاده، اسکندر سعیدزاده، ناحیه دوستی، اخبار. даври ҷумҳуриявӣ озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст дар бинои китобхонаи миллии тоҷикистон идома дорад. шумораи умумии иштирокчиёни даври чоруми озмуни мазкур аз рӯи ҳамаи номинатсияҳо 434 нафар буда ҳамарӯза дар ҷараёни озмун миёни ҳам рақобати зеҳниву эҷодӣ намуда истодааст. гузориши ҳамкорони мо. фуруғи субҳи донои китоб аст. таҳаввулоти илмӣ буда тамоми шаҳрвандонро рӯ ба китобу китобхонӣ водор кард. таҳти сарпарастии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҷумҳурӣ ҷиҳати ҳарчи бештар ҷалб сохтани таваҷҷӯҳи насли наврас ва ҷавонон ҳамасола озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст баргузор карда мешавад. ташкил ва гузарондани озмуни мазкур дар шароити имрӯза ва пешрафти илму технология муҳим ва саривақтӣ буда шароити мусоид фароҳам меорад ки дар баробари насли наврас ва ҷавонон дигар қишри ҷомеа низ ба китобхонӣ рӯ оварда ҷаҳонбинии хешро васеъ намуда ва ҳамзамон аз таъриху тамаддуни миллати тоҷик баҳравар шаванд. дар воқеъ ташкил ва баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст завқи китобхониро дар қалби наврасон ҷавонон дар маҷмӯъ ҳама қишри ҷомеа бедор сохта ҷиҳати ҷалби таваҷҷӯҳи сокинон ба китобхонӣ такони ҷиддӣ бахшед. шаҳодати ин гуфтаҳо зиёд шудани шумораи иштирокчиёни озмун назар ба солҳои пеш мебошад. ин бевосита ба шуъур, тафаккур ва қобилияти зеҳниву фикронии онҳо таъсири мусбит гузоштааст. ташкил ва баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар шароити ҷаҳонишавӣ гуфтугӯи фарҳангҳо ва рушди бо сурати илму технологияи муосир аҳамияти хоса дошта имконият фароҳам меорад ки насли наврас ҳарчи бештар ба китобхонӣ майл пайдо намояд. ҳадафи асосии баргузории озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти ҳофизаи фарҳангӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, бой гардонидани захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳонӣ маънавӣ ва фаъолгардонии доираи забондонӣ миёни қишрҳои мухталифи ҷомеа мебошад. воқеан ин озмуни хеле бонуфуз аст ва иштирок дар он чашми инсонҳоро ба роҳи оянда мекушояд, шахсро китобхону китобдӯст мекунад ки ин хеле хуб аст. мо ба дигар омӯзгорон ва шогирдони хеш тавсия медиҳем ки рӯ ба китоб оранд, бештар китобхон шаванду китобдӯст. маврид ба зикр аст ки даври ниҳоии озмун то охири моҳи ноябр дар китобхонаи миллии тоҷикистон идома меёбад. дар вилояти суғ даври севими озмуни ҳунарманди беҳтарини сол баргузор гардид ки дар он 45 нафар ҳунармандон аз 18 шаҳру ноҳияи вилоят ғолибони даври дуввум маҳсули кори дасти хешро пешниҳод намуданд. озмун дар бахшҳои кулолгарӣ, адрасбофӣ, чакандӯзӣ, коргарӣ ва нонпазӣ доир карда шуд. тафсилоти бештар дар гузориши навбатии хабарнигорони мо. озмуни ҳунарманди беҳтарини сол бо мақсади рушди ҳунар, тақвияти кори ҳунармандон, рақобати корию навоварӣ ва муаррифии маҳсули кори ҳунармандон баргузор карда мешавад. ин навбат дар маркази хизматрасонии Мирзо Ҳабиби шаҳри Хуҷанд даври вилоятӣ аз тарафи раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолии вилояти Суғд дар сатҳи баланд ташкил ёфт. мо инҷо сафолгарӣ мекунем, кӯза, тавоқ, пиёла, коса ҳар намуд. бо ғайри ин бо мани дилсед танур месозем. мадами танур ба мо ноҳияи айнӣ, ноҳияи панҷикен, ноҳияи мачо, ноҳияи зафаробод ҳам мо дастрас мекунем. дар растаҳои намоишии ҳунармандон ғолибони даври шаҳриву ноҳиявӣ дар номинатсияҳои кулолгарӣ, армуғонҳо, бахши чакандӯзӣ, либосҳо бо диду назари хоса ва шинам, дар бахши адрасбофӣ, матоъу либосҳои адрас, бахши кортгарӣ, намунаҳои ҳунар бо рангу тобиши тоза, дар бахши нонпазӣ бошад, нонҳо аз маҳсулоти табиии Тоҷикистон бо завқу салиқаи баланд ва лазиз пухта ба намоиш гузоштанд. дар ноҳияи кӯҳистони Масчо лочира мебанданд, қаталма, нони ба ҳалво, фатири ба шир, фатири ба равған,
کلچه‌های برافغان، همه همین نان‌هایی که تیار می‌شوند از آرد گندم تازه گرفته شده از محصولات‌های طبیعی تیار می‌شوند. با تاکید مسئولین، هدف از تشکیل آزمون هنرمند سال که در سطح جمهوری بین هنرمندان کشور راه اندازی شده است، تقویت بخشیدن کار دستی، استحصال و پیشنهاد ارمغان‌ها با دید و نظر خاصه موافق به ذوق سیاحان و مهمانان میباشد. زیرا با رشد ساحه توریسم توجه سیاحان به دیدن زیبایی‌های کشور، یادگاری‌های تاریخی زیاد است و به محصول هنر دستی توجه خاصه ظاهر می‌نمایند. همین متاعی که می‌بینید در همینجا محصول دستان خودمون میباشد. ما کارگرها دخترها همراه استحصال میکنیم. نقش و نگار، رنگ و بار طبیعی میباشد. ما همین که از در یک دکان میبافیم، دکان ما داریم دستی با 22 خیل 25 خیل نمودی متاعهای استحصال کرده میتوانیم. ادرس اطلس به ملال بافته استحصال میکنیم. تارکتش اپاخته میبافیم. بعضا از برشیما میبافیم استحصال میکنیم. امروز از طرف نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد و ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی ولایت و گروهی از هنرمندان که ارمغان‌های نو با رنگ و جلوی تازه پیشنهاد داشتند و برتری را صاحب گردیدند، تحفه‌ها مبلغ پولی و به دور جمهوریوی آزمون رخصت دادند. بیننده های عزیز، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. خیر سلامت باشید.